ludila. Pijani, proglasili smo Nicka Cave-a Bogom. Proglasili smo Cohenovu Aleluja najljepšom pjesmom u kozmosu i zaključili da je pri njezinu pisanju u pitanju bila božanska intervencija. Bili smo na rubu suza kad smo razmišljali što bi bilo da su se Mick Jones i Joe Strummer 2001. našli i odlučili ponovno kupiti Clash i snimiti album. Imamo 21 i čini nam se da ne postoji ništa osim muzike i lijepih djevojaka. Literatura nam je služila samo kao izvor citata za zavađenje. Imamo 21 i okruženi smo čudesima. Mamurluk nije jedno od tih čudesa. Sve te stvari od kojih se udaljavamo i koje se smanjuju poput dizalica kad napuštamo limove predgrađa. Taj titraj čelika pred kišu, te žute cijevi koje porađaju žuto sunce, naše krhke rečenične strukture dok prepisujemo crna slova sa žutih znakova, dok se vozimo na istok, sigurni da mački i psi neće nadživjeti svoje vlasnike. Mi smo troje ljudi u automobilu, jureća slučajnost pred raspuknućem, gumeni metak koji pogodi glavu. Koji sam joj kupio za rođendan, ali ga nije mogla pronaći. Počela ju je hvatiti nervoza. Onda sam se ja sjetio ploča. Pa da, ploče. Donijela mu je 3 njegove ploče, on ih je pomno razgledao. Potpisao se na svaku, a onda rekao: volim ploče, dajte, pustite mi jednu ploču. Vašu? Pitala je bojažljivo. Samo ne moju, bilo što drugo. Što pustiti Leonardu Cohenu, a da to nije Leonard Cohen? Pretraživala je ploče, svaku vrtila po rukama, nije se mogla odlučiti. Onda je podigla album Idola i pogledom mi postavila pitanje.